Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, Bajing Legend. Jangan lupa like and comment and subscribe and share. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Oke, Go. kita dos. Cong, pakro game malolob le teler matan dia. Tolong ri cong. Duke lampa paji metala singare foi deke. Aduh deke ojan yo deke. Villa jane pakan lari ya ka. Tuh. Tak dengan lama-lama ongku jogirku berpakan hari. Singare foi di malam. Pulaan di anak pas kero game malolo. Narasun kuking oleh nag game sa jugis ka di ide. Ngaya teh. Iya nak. Jaya melating-ating kening ngaren teh. So dengan mo di anak pas kero game malol. Ikem bila berapa apa no kareng tua ki ya perre. Maturo je rasan. Akhir berdi main kan lah. Kemarin mau kerep. Roma kita mana ya. Aduh. Ada remah ada. Ada pula si antara kama anu heuy mak sageteng wala ibu di ejaman bisi. Pas lu ceule antara kama sageteng. Mati. Saboluan main saboluan. Mana ada mayu? Ada main. Yung lu udah doyo udah mami ada datang ya gaduh. Nah. Teh tak tiga datang. Aduh, tak ada yang gila katila sabung dong bingkok dong. Doyo. Iya. Alah, yang doyo je. Ku pas cekak-cekan ngontrak main. Gelu dekik je mentar dena. Ayolah challenge gelu ya. Lanjut dulu. Engkau. Iya. Aku boleh. Aku boleh. Aduh, kaki boleh di mana pukul teh di teh tak. Duh, tau. Panggateng. Duh, kaki boleh dah main pas tak cekak-cekan. Duh, juta. Maki ka main kalah. Coba bang bisa sekone dong. Duh, apa mun tak cekak-cekan. A few moments later. Sing Lu ke? Kaki taringan apa kalah. lu tak lah pelambel nak nyarcet mata kercet kaki. Ibu ni si dia iya. Kok ribet dok. Kata dah bergelar kaki ben se are. Cet mata kercet ra kaki. Anjong ku are Fitnah ya fitnah apa Udang. tenang. taringan ari iya bergelar. What the fuck was that? Agam nyongo jong. Aje. Ningo bang. Oh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Engkau beri nahan nafsu ciling ring bini ngamenyor. Betina keng alia ji pahaceng kaya tambudi. Ya Allah. Mitek. Engkau le. Aduh, aja ke todusen. Munte beli segi kaki todus anteng ka dia. Tahu ya. Bingung. Jauh kali dia.
Aduh. Ya toro cong. Benin main aja cong. Cending meduro. Angan putih tolang tempeng putih mata cong. Iya gunung. Karo pas de remak angkor ini. Ya monano renganan diso ampone berdina are. Orang kil pekil ko pahit bi kaki. Can ko begele kaki nyung kel. Abba cereng ko lo berma bece. Pada Pak Muji. Marang ko beri solusi de remak hari yang ko. Le menggaya iya. Ya. Larang beken boy begina. Dia ada na sitro nak aja. Dia. Mayu orang perempuanan di Sole Berdina, kemarin 80. Mayu. Kocak. Mayu. Si kembar Mayu, anan di Mayu ra. Duh, kilo. Meniak burung si sampai ke lapang kembali raga beri yang tadi main game apa yang Mobile Legend kungkoro pakai de banyanmu tak benar pun aja. Are entar kon sinap heuy mele lontong de tabu lah. Lapar dia. Lo bisa diparu di mana re? Baiknya. An lebar sampai ada mayu. Anan di sofa ku lebar lo bre dina ada. Pengalang mayu, ada lo. Ko pakil mo gete. Mayu. Saya kanan di sana ada. Turun. Kaki sih jangan datang kali. Jadi Berapa? kaki kamu anu kaki. Cocok. Abu, bodi masalah. Turun kare. Cocok. Turun kare. Empun cocok. Dia ketonu sama Celi berding betang bekal ya. Ya. Celi berding betang bekal. bilang kau sengi bega ada ya. Anan tadi soro itu koloreng. Maka beli ke kuter. Mau ibu, kau lagi pun kemati je. Teh. Apa nak? Anan itu kol Bang Doyo. Bang Dio siapa? Doyo ruah. Tuh, butuh ngari apa dia kita oleh. Anak itu kulit orang apa? Kulo pocolo. Cek ke benda. Iko kerja kerok game malolo. Butong. Apa ni pergi aku cari benda. Tak apa mulai yang aduh. Cek dengan bingko mun lebe lu kaki pas karo HP malol. Kita dulu teler matan je. Becet malah tinang ko sing ngurus kekuatan dia. Tuh. Ada mungkin tak cari kemun lo ngaru waring karo aja si ketak.